Breaking news. The news is presented by His Excellency, me, Professor Journalist Inge. Now, the news in the headlines. Anger represents pull down ban LGBTQI plus, top comma, billboards in Tamale. Now, the news in details. Some irate youth in the Tamale Motor Police have allegedly pulled down a proposed LGBTQI plus billboard mountain at Banjira Junction, a suburb of Tamale in the northern region. The assemblyman member of the Agric Electoral Commission area, Mohammed Mutala, told the journalist that anybody promoting LGBTQ something activity in the north will be dealer with several. The news in Dagban. Nti alabe ngoron ko wo no kama. Bi de twema taka yiraba. Ban yewumsu. Nyala ban kuli yise. Nkatar sirge afa ajura gbenu wa. Nyala Banjira Junction. In Tamale Metro Police. Kar nyala zisu nyala ho bi ye amar nangwe. Kab chang to kulu gba ko nya post man ku tabya. Kab ku kab dulu ka jang barsla. Nto ku chale. Nku chale ka soye bisabla leta ta pasar ne belo ko o zahaya ka chahala. Kab ku nya ka to ashele. Nyiro nyabla game in les biana lesena to trani la game in les ton pon wa de pa ko biana anto ku asonto ku ba yan ba ka ko na amle ba lo kanyo ba ba yan de ke to ashe o ba do amanyin de pun jena do akaba bian ka ba do ala ayen ye ban bo hanaka pa nwala pa nwa na wonu nwemba bi nyin nwemba to la nyiro mo nyela ban yisi bra pon sel lankara kankara nam yel ne ko diele ka kyale ka bi le bo ankara nam ko diele ma tamal ma tan kanang ban yine mi zang la yongo tene yandi ba she sha yanti yale ka zang ata zang sa mar le ji sa ka la batin to jiddu kuma ya ka bayina ba biya forest ni ba stop ya polo ababu dani jingane da ban yete ka jiddu ke mayina nchang ta kir nku du billboard kan ninjan la ma ami wi woflen kan ninja ko du billboard e ko du tia ko kam ko du bi jarmisa kip yamang ni chantin ya zuk sama bi de brab to panti habra golen ka chilma so ka zuk sama ran di bi a chang ma anje de ma la party shel kala ndata gata ka o ka party banam le ka ta nan babban la ka yan kyar fa she no gum ye to alma ka to ku jimna ka party pala ka ba da ma nya no no karma la together we stand divided we fall nshi la we all human being no be ma za ba sa'ata ba. We are doing the undernews. No ban boala nyirvana. Katamel nam da na ai. Har yi bwa ni ngle. Ka ban ga te ken sabel ko mi wa do pon banyara. To ma te tamel no mo ko to sa te tangban won. Aba yan san ken te tabe adu man yin nyara ban. To ma lahaba shedin jen nyala. Assembly man ma san lahaba te. Don kuma ma so do za amba. Ni inde bang no do nya na fiang an ne yar simi sana won fiang na biaran. Ni bu la angma. Ai bang no bi debel nya nyel. To yin ku kam na nta zanga table pool ka guba de kulan dul ku table ka gu ka nya an to yana pompe na ka don underground bu ko nya ma so to ay yer to ku che ka bu ko nya so ka kiwe ka ne nya to ma kiwe ngara nya de ma ben nya shama nyen ka dan biya ne nyen gur biya ne chorshe biya bi nya na la bar mo to la chor ma ne ko yuno ka ko la no so nya ate no de sana la yin so ro ku che ka bu ma ka gba tamp no la bar. Tama mamba galinde ba. Kana yaki yun ma. Ko yakin galimba. Tama la pamba tang ban ngo pune.
pwe kala ba na tan kala sokul mi riya assemble da assemble ma ngunu pun ka yina ti ye ma ku to la zo kpe he to ana pun ka ke tana ye ngunda zama na gap te se odi biala to am ngunu ku ka yina pilo gon te ya na ai nu ngba na gumna no ba nu je table fa sho ti en pa ngan ka bi de kuma ma pun tab ki hale ya ko ngba jire ati ku voir la bi bse ba yan song ba ka ba premier league ki jinjia ade ya te nyen yirvo nyawo nam babane wala so ke do agwa ndare nyaaya ka aka chante kiharle an kihar shewama ka so en kihadamle ya fosta ya na nyasa ba yeto ma la yirvo nyarma ato ko diele abanu sa to ko njira dahinga ka so to ko vukuna ka ba we yimela ta ya ona a na amle ya vous ko lo amle ya kuno ya shama ale gon buma on to na ngo ko na ma hankal lana na man na mota plus la kan kema plasma san kan du bon yewule elma za wele zmiyanazam pa na pa nyama mami mami nyenda ba ma nko mbukal nyenda ba ma to pon be yambo to na aban lang za ti kyata ba kana so ala ka go njala to so wodan pa wo ka za hakpa bo gba yela ba wo zan wesra o to lan so pie to na apien pass to yiri yanka kana bi eji ge donu do aka to kunyere yon kama dabsha ba me gbuna la ya ka to ka o ndo na ni nyama ba pam e arche kam ni na bang taw vien yelanga na solve problems ka gba halitma anus e do kurela tanda nye be afa sora bien nan tela sora bo ha no ra nan ma ye no ra nan ay be mbele sora nan tela wala nan wan sir ko en wa ho ra min bo na gba te dira fi la na gba karnya o kal gr samle nirvana kale ale ngwele samle sama be pam sama ra dulun ko tna yitang ma to ami chiya ma da na untin diele zam te da ma nan ba ta mo diele ke no bu wa ha ba nirvana puna an bang na pempeno de da zaba de garpa be to sometimes da ma nirvo shel no pema kan noel ne ba to ye ge mane yan kamante ke bi ba so joie la ma sa kama to kunye ka so bien ko chang te bo bua bula kama pa ajia no mo ajia ngo ko sa nan la dama ma wa ba nyura ma ajia ma wa ajia ko sa ke ka bu kama wula fe ho ajia to dun ka bu no ti na la ba buma ba ya o ba kwa na ko sale kati kama to ko to abi ba kati sa ti kwa ka to abi ko to do yiko na so I don't know ale yao sando be pa dimadis na o bo kofi ki zanto o bo ajua ki zanto do nyo ko o yabla ni mama za bia zamba to ko diele nkur di wala do ambia ka ate nwo man kama man de pigi ya zanta ki wa mi gba questions ba ya sa gba bu ma ma bu ase ka ai ma mi gba nya information plus ma mi gba la pile ron to bien bi ka za ba bien ni yele shemo kar pala ni nye shera gba han nye shanka yele kana kire nye shama kar me gbadu ya so ye shama ndi be drin ye so te ne journalist na te nyar ka yara nye ka yere ye tami asolo igba tami ye biago kate zafo ye shemo ka panda zo nyama ye na jema ayela nyala ayela ama man yar ma nyon pulo kan kunma na ne te bien bye bye